Siyabingelela abangcwele egameni lika Jesu neliphakeme. Ngicela sivule inkonzo ngomkhuleko. Baba wethu ongcwele, msindisi wethu onamandla onke. Mthandi wethu, mhawukeli wethu, mhlengi wethu, wena baba ngusomandla, igama lakho lingcwele. Uwe wedwa ongcwele Nkosi, ithemba lethu likuwe. Sibusise Nkosi sisangena nakule nkonzo uqale nathi. Mawukhona wena kuphelele konke. Kupheleliswa nguwe, kuphelela ngenxa yepresence yakho. Siyacela uthathe indawo njengoNkulunkulu empilweni zethu. Moya wethu komele njengendluzele yomela amanzi. Somele uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu kaIsrayeli. Siyabonga kakhulu Nkosi, dumo lonke Nkosi malusekuwe. Yenze njalo somandla wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Ngicela ba sikhuleke bangcwele, sikhulekele abantu bonke, amakhosi nabo bonke njengokuyala kwezwi likaNkulunkulu. Encwadini kaTimothy uPaul wabhala lapho, wabhala ukuthi uma sihlangana senze umkhuleko, senzele abantu bonke labasemagunyeni, sibathandazele ukuba sihlale kahle ngesisotha esipheleleyo. Ngicela basibheke incwadi kaTimothy yokuqala chapter 2. Siqale ukufunda kusuka kuverse 1. Ngizofunda ngalelo engiliphethe bathandekayo. Kufundeka kanje: I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for the kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and in dignity. This is good and pleases God, our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I am not exaggerating, just telling the truth. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. Siyabonga, sithandaze, sibonge izwi likaNkulunkulu. Baba ongcwele, siyathandaza msindisi wethu sonke, mthandi womhlaba. Wena umhlaba usesandleni sakho. Siyakhuleka ongcwele, siyakhuleka egameni lika Jesu. Siyakhuleka moya owavusa uLazaro kwabafileyo. Sikhulekela abantu bonke, siyabathandazela, singena kanye nabo endaweni engcwele. Gameni lika Jesu umsindisi wethu, moya kaThixo, moya kaSomandla, siyababongisa kobenzele khona ngezibusiso zonke babusise ngazo. Moya kaNkulunkulu sithi udumo maluse kuwe. Siyakhulekela Nkosi, mbuso emisini inhloko zembuso, omongameli abakhona emhlabeni wonke, ama-cabinet members abo, moya kaNkulunkulu siyathandaza. Sikhulekela amakhosi amiswe nguwe Nkosi egameni lika Jesu. Moya kaThixo, moya kaBaba, mambulu Jesu ekho konke. Sikhulekela ibandla lakho, sikhulekela izinceku zakho, sikhulekela bonke abantu njengokulandiswa kwezwi lakho. Udumo lonke Nkosi malusekuwe. Yenze njalo somandla wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo enkosini, ngicela ukusho lezaziso ezimbili ezintathu
ukwenzela ukuba sikwazi ukubamba kahle order yethu. Indlela esizawuqhubha ngayo bathandekayo so vele sikuthathe kokubili ingozi ezithi sizophuma ku Revival TV njengoba nibona lena nje bonakalayo na ku WhatsApp futhi ikhona izotholakala ngesikhathi esifanayo. Kusho ukuthi laba abangazikwazi uku-afforda ngapha ku Revival TV bazolalela ngapha bona ku WhatsApp ngoba WhatsApp wathi sonke siyangena siyakhona ukungena. Kuthi ke laba banama means ukuthi mhlawumbe kufuneka idatha mhlawumbe lika 20 rand wena kuzoyithola ngapha ku Revival ngoba umehluko nje ukuthi lo khulumayo uyambona uma ungapha ku Revival kanti mawungapha ku WhatsApp uzwizwe kuphela. So ke sicela ukusho ukuthi ke sicela uba nenkonzo ngomsombuluko yomkhuleko ngesikhathi sethu esifanayo 5:45 soba na umthandazo wangomsombuluko uzoqhubeka kodwa kona ku WhatsApp kuphela uzoba bikho ngapha ku Revival TV. Bese kuba ngolwesibili kube inkonzo yomama ngesikhathi esifanelekile futhi inkonzo yabo yantambama ngolwesibili ukuthiwa inkonzo yasegumbini izawuqhubeka ku WhatsApp ayikho ku Revival TV. Bese kuthi ke ngolwesithathu bese kuqhubeka inkonzo yamantombazane ku Revival TV isawukhuluma ke no mama mfundisi mhlawumbe naye iqhube currently iqhubeke ngapha ku Revival TV iqhubeke ngapha ku WhatsApp kanjalo nawo lwesine inkonzo yabasha siqhube ku Revival TV na ku WhatsApp ngokunjalo nangesonto sikwenze kanjalo ukuthi konke nje uma ungakhona ungena ngapha ku Revival TV uzongena ngapha ku group yethu le ka WhatsApp then ukwazi ukulalela yonke inkonzo egameni lenkosi. Amen. Asiyeni ke ezweni likaNkulunkulu sifunde bathandekayo incwadi kaExodus isahluko se-13 chapter 13 Exodus chapter 13 sizawufunda khona kusuka ku verse 20 21 and 22 kufundeka kanje. The Israelites left Sukkot. Sukkot is the name of the place. Sukkot and camped at Etham. And Etham is the name of the place. On the edge of the wilderness. The Lord went ahead of them. He guided them during the day with a pillar of cloud, and he provided light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day or by night. Verse 22, and the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of the people. May I repeat this verse? And the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of the people. Asilibonge izwi likaNkulunkulu. Lingcwele linguwe. Moya kaNkulunkulu lidala into ezintsha ebekade singenazo sibe nazo. Liphelele liphilile. Limi kodlula konke kodwa lona limi kuze kube phakade. Sibusise Nkosi ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Ngithanda sikhulume bathandekayo ngefu. Kuthiwa uIsrael esuka sewelile ulwandle ngoba niyakhumbula indaba yakhona ukuthi wathi mayebakhipha uNkulunkulu akabakhipha ngendlela yokuba lapho kuzoba nezimpi ngakhona wabagwegwisa enze bangathi besuka nje besanda kuqala ukukholwa bese bedibana nezimpi. Uyazi ukuthi mawukholwa uyokholwa nje uhambe kube mnandi usokumnandi usuku ugwegwiswa ungathi mawuthi uqala ukuyinikela usudibana nenkingi. Bagwegwiswa ke nabo bagwegwa baze bafika olwandle mabefika olwandle ke sibalandela impi kaFaro ngoba umuntu noma engaphuma athola umsa akhishwe isandla sonamandla isitha kasideli kasimi siyamlandela namanje sisalandelwa bathandekayo. Emva kwethu isekhona into ethi wena uphuke enkempeni ungabusema ndawo ungami indawo ngoba isitha lokusizile njalo ngeke sikudele njengalokhu umsa nawo kuze kube phezu kwethuna
kanjalo nesitha kozokwepheke kwethuna lisiki impi yalwa uthi osecelongweni ohlabelelayo uthi impi isashisa wena qina uthi ngo qina uthi ngo yabalandela ke bazofika olwandle baxabana bodwa babuza uMoses basikhiphelani impi isila nolwandle livimbile athandaza uMoses cela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu yinto iphethe ngoba khona umuntu into akayiphathe ngabe sayibona ukuthi uyiphethe ibandla kule mihla nakulezi insuku khona into eliphethe elingayiboni liphethe yini iphethe induku khomba ngayo amanzi waseyithatha njalo wakhomba amanzi wasamanzi esevula ngoba induku eyiphethe uMoses ayibonakalise ngayo uNkulunkulu bakhe uNkulunkulu uMoses ehlane elusini yayinduku ekwazi ukudala ongekho kube khona yavula umgwaqo phakathi emanzini induku eyiphethe uMoses lento isho ukuthi God noma izimo zenjani akasi uNkulunkulu mhla icorona ingekho uNkulunkulu icorona ikhona uNkulunkulu engasekho uNkulunkulu akusiNkulunkulu ngoba uNkulunkulu noma ufule umgwaqo bangena khona phakathi bacula amahubo ngaphakathi bedumisa benza yonke into kodwa ke ngithanda ukuthi ke namhla sikhulume ngokuthi uMoses nebandla likaIsrayeli laliholwa yinsika yefu emini bese kuba yinsika yomlilo ebusuku lokwakusho ukuthini na kwakusho ukuthi ukuba bakwazi ukuhamba imini nobusuku uma singayichaza ke sesichaza ke manje ngalokho kuthiwa i-typology ngokulimi lokwa-theology lento isho ukuthi umzalwane akusiyo umzalwane ngekhathi eyithize noma mayisendaweni ethize kodwa umzalwane ngisho ngaya ePitoli ngisho ngayaphi umzalwane 24/7 nasebusuku liyakhuluma umzalwane avuka ayibambe ayenze okusho ubuzalwane kuye ngoba ubuzalwane buyaphila kumuntu nomuntu lensika yefu emini lensika yomlilo ebusuku isho ukuthi anytime ungumzalwane isho ukuthi wena ungumzalwane alibonge igama lika Jesu 2 lephila yabaqondisa guided them in their journey ibaqondisa lapha endleleni yabo uyasiqondisa izwi lakhe liyasiqondisa endleleni yakhe lelifu ke lalibaqondisa guided them in their journey at night it gave light no doubt and the comfort it gives the comfort uba la endleleni kufuneka kube khona into enikeza lo i-comfort emhlalisayo ngamanye amagama emhlalisa kule ndlela siyahlaliswa uma ngekho sihlalisayo kasihlali kasizinzi siba mazonzwana sihlala ngesinye sisodwa kodwa makukhona sihlalisayo siyazinza so ke lelifu ke lalisho ukuthi ke ubukhona bukaNkulunkulu khona bukaNkulunkulu bonke abantu bebona ukuthi ukhona uNkulunkulu lapha ku chapter 40 kuyo lencwadi siyifundayo uverse 36 wakhona uthi now whenever the cloud lifted from the tabernacle the people of Israel would set out on their journey following it balandele lelifu masukuma nabo ke bayasukuma bese maselihamba bese bayalandela but if the cloud did not rise they remained where they were until it lifted up ukuze basukume ngoba umthetho wakho babe ngabantu abaholwayo babe ngabantu abalandela into ethize unlike nowadays emabandleni ethu ngekhathi ukushumayela thina ngazo ingxaki yethu esinayo ukuba uyabona kuthiwa la kwicamp babecampa kuyo abakwaIsrael yalifika ifu lime phekwa lecamp lime phezulu ukuze wonke umuntu alibone uma
bayalibona wonke umuntu unefear ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona nanga bayambuka. So lokhu kumbuka kwabo kubenza bangaphumi kulendlela ngakuthi leli futhi mase lisuka selihamba sebeyahanjwa njalo futhi. Ingxaki ekhona bathandekayo ukuvaleka kwamehlo ukuba singaliboni sonke lelifu libonwe ngabathize abanye bangaliboni. Laba bangaliboni ke njengobona ngathi indlela siyanyathelana nje senza yonke into asiliboni sonke lelifu elilandelayo elimele uNkulunkulu elimele uNkulunkulu phakathi kwethu. Iproblem yethu ke iqala lapho kuba abanye bangaliboni ifu basho nje ngabantu ukuthi khona ifu khona ukuholwa njalo njalo. Iqala lapho kwingxaki ke laba babona ifu nalabo bangaliboni ifu bese banokunyathelana ke nokunyathelana kungabe sahambe kahle endleleni. Kodwa isizathu sokuthi ifu liye phezulu liyoma phekwe tabernacle kwawukuthi nomfishane nonjani nondofikayo afika bone la ukuthi by the way we are being guided by the cloud. By the cloud which represent God is guide mina nobusuku ebusuku insika yomlilo emini insika yefu sihamba ngoba kusuka lona sihlala ngoba lihlezi. Umthetho wethu nje asibizwanga yize asibizwanga zinganekwane zabantu sabizelwa ebukhoneni bakhe sihlala ebukhoneni. Umthetho wethu phila kwethu nje nentokozo yethu nayo yonke into yethu isebukhoneni bakhe. Once wasusifu siyaqala ukulahleka. Ingxaki yethu lezi inkonzo eziqhutshwa yitho Zulu thina lithi lisuka ifu sihlale thina. Lithi lisuka ifu lihlala ifu sisuke thina. Sifuna thina ukuhola uGod, Holy Spirit, the owner of the church. By the way, we should be kufanele basingaholi kodwa siholwe. We must be led by him who is the owner of the church. Sisilandele iguide sikusigayidwe yilo ifu singabi yitho nqa phambili singahambi phambili kodwa silandele malihlala sihlala malisuka liso. Inkinga lapho unakala khona ukuthi ifu malisuka thina sihlala ifu malihlezi sisuke thina sikhombe phambili sibawole phambili abantu sisho ngathi khona esikwaziyo. By the way bonke laba bantu abafike eqala abafike emuva akekho yazi indlela yaziwa ifu the cloud, the pillar of cloud yona yaziyoke ukuthi kuphe Kenani lapho kuyiwa khona libasaphi lilisaphi ibandla ifu yilona laziyo ilona eliyinkomba ndlela yebandla. Ibandla lihamba ngoba liholwa. Ibandla lihlala ngoba kuthiwa lihlala. Umthetho wethu singabokutshenwa. Umthetho wethu siyagayidwa. Umthetho wethu siyaholwa. Akulungi masingasaholwa. The cloud of the Lord hovered over the tabernacle during the day, and at night fire glowed. Ayingethanda ke le. Fire glowed. Livuthe manje lelifu livuthe ebusuku inside the cloud so that the whole family of Israel could see it. This continued throughout all their journeys. Laqhubeka njalo ezindleleni zabo ebusuku liyavuka lapha phezulu liyavutha ebusuku ukuba wonke umuntu ambone umholi, wonke umuntu ambone umsindisi. Khona izwi lapha eBhayibhelini lithi nibocheka ukuthi bonke bawutholile umsa angabibikho osilela emseni. Ngoma kwakhona osilela emseni imbilisi izongena ngalo silele emseni. Uyabona ungaliboni ifu wena ingxaki ke yalabo babona ifu ngoba ukwenza kwakhe kuzosho ukuthi kaboni ngoba ifu limele presence kaGod. Once ngabona ifu lapha phezulu ziyashintsha izinto ngoba ngiyambona oselusile ukhona. Uma ngasaliboni ifu lusho ukuthi kuphela kasekho. Uyabona khona ingoma ihlatshelelwe lapha
angazi noma isekhona yini abantu ade bethi ngiswizigi ngiswinhlokomo uJesu seyabuya yabona umuntu oswinhlokomo noswizigi nongeswalutho abafani nokwenza abafani nokukhonza ukudla lokukhonza ngayo loswizigi noswinhlokomo ayifani ngoba loswizigi iyamtshena lento yasekhaya ukuthi hey sebeza abazosilanda uJesu akazofika yedwa uzofika nabanye abazobe bemphelekezela bebe ngoba phela umkhwenyana mayizolanda makoti kahambi yedwa kuba khona abamkhaphayo abalapha naye abagqokile labo beconsa ngathi ushada bona kanti benziwa nje ukuthi bakhapha oshadayo mhla eshada uJesu laba abanibona bayayisa inhlokomo yokusuka kwakhe ekhaya bayiswa into ethi useyabuya besuzigi laba abanye abeswalutho lanto lalivutha ebusuku kwenzela ukuthi nasebusuku umzalwane abe umzalwane kwenzela ukuthi nomuntu ehambile nekho phakathi kwamakholo kodwa abe umzalwane ngoba lalivutha ebusuku emini kwinsika yefu mase lihamba kuyahanjwa malihlala kuyahlala lelifu laligada izindlela lelifu lalisikhamfatha ekhandlekeni kwethu obudalwa bude bendlela indlela la inyuka khona indlela la ugwadule khona indlela la ungekho khona amanzi lelifu comforted them ukuba bahlale kule ndlela udinga lo mncedi ngoba kwathiwa umsizi wabathengweyo umsizi wababizwe ekhaya umsizi wabahawukelweyo umsizi wabathola umsa ubasiza ekutheni la baphelelwa khona ngamandla yena is there to give them strength la bafikelwa khona isomiso is there to give them something to drink lapha bangenwa khona i-depression is there to counsel them is there to encourage them uba bakwazi ukuqhubeka nokuba siyaqhubeka nokuba siyakhuluma nokuba simile yilona osigayidayo yilona ohamba nathi yilona osiholayo nokuba siyasho uamen haleluya nokuba siyanqoba ngoba siyanqoba nokunqoba sinqoba ngayo wasithandayo bazalwane bami umehluko phakathi kwebandla lakuqala njengoba sihlala sihlabelela sithi silifuze lelo bandla elaqala labusiswa la liholwa kwakunensika yefu emini kunensika yomlilo ebusuku leli lamuva lako democracy ibandla lama democracy o-generation.com alolwa leyihola unquma bona ozulu laba yiba bashouta kube ukuthi babholokoqe bakhulume nabanye bakhulume basho noma bakushoyo kanti leliyana wayekhuluma umuntu njengomakoti efika emzini omkhulu esaba yonke into yakhumbula lapha ngakithi uma umuntu eshada makoti eshada uqala ngahambi nomaphi azohamba emva kwezindlu ahloniphe ukukhona izinto ayigqokile engagqokiwe laba balapha abajwayele egqokwe uye ngoba efika unyathele ngokucophelela ngisho ukuthetha akavela bholokoqe nje une-order yokukhuluma ngisho ukumemeza ngoba kusemzini la yini edala basemzini nampa basemzini nawo umkhwenyana manje-ke uma umkhwenyana engekho galele nje umuntu emjondolo usho noma yini ugqoka noma yini wenza noma yini okwenza umuntu acophelele kule ndlela ipresence yalona msabayo uma lisuka ife emehlweni ethu singasaliboni siyaqala ukuntungaza yini ukuntungaza ukudwayiza nje ukubona nje roaming around singenzi lutho siqale ukukhuluma noma kanjani siqale ukukhwebhana siqale nje ubone nje abantu kuthiwa bohlambuluka abazalwane ngeke bahlambuluke bengaboni lutho kodwa makwakhona ifu balibona ngoba wonke umuntu uyabona ukuthi nangu uJesu nangu uGod osibizele osiholayo siholele edondweni lokunqoba he is before us he is with us for his God Emmanuel uNkulunkulu ephakathi kwaba umthetho kaNkulunkulu akakhonzwa ngabantu engekho kubo once abantu bakhonza uNkulunkulu engekho bayasonda kodwa okwenza kuthiwa abantu bayakhonza kusuke kushiwo ngoba uGod usuke khona Nkosi yami
Sikhulekela lokho bangcwele. Masithi siyacela Nkosi ukubuyela. Nathi sifuze elalihulumeni nobusuku. Nathi sifuze lelo bandla elalihamba nge-pillar of cloud during the day and the pillar of fire at night. Lelo bandla wonke umuntu kwakusemzini kwithabernakele ngoba wayesaba not ukuthi wayeswa ngomuntu ukuthi hayi sibona nje sibheke eKhenani siphuma ebugqilini babe kuzwa yebo lokho nabazalwe lapha kodwa nanti ifu elikhombayo ukuthi umthetho wethu singabasefini sivele efini umthetho wethu saka indoda yefu awulake lafika lamcakula uJesu lamcakula lahamba naye bama balibuka laze la usithela phezulu kwaqhamuka amadoda athi madoda njengoba limbona nje hamba kanje uyobuya kanjena futhi amen dalibonga igama lika Jesu ngakho ke ibandla lika Jesu ibandla likaSomandla ibandla abantu abaholwa yifu imini nobusuku abantu abaholwa insika yomlilo ebusuku abantu abaholwa insika yefu emini iba lube sobala ukuze wonke umuntu alibone angabibikho ngaliboni ingxaki iqala lapha sebebaningi abangaliboni ifu sebebancane abalibonayo siqalile ingxaki abanye bafika sibabeke Nkosi yami ngamakhono abo ngamathalente abanikwe wona sibabeke nasey'khundleni basikhondakthe basenzele lokhuya baze bengaliboni lelifu for the mere fact abaliboni ifu iyaqala inkinga umuntu obonifu akabholokoqi mayikhuluma umuntu obonifu mayikakhuluma kweqa uyahoxisa athi bakwethu ngehlala ngezantsi ngoba nanti ifu mayingazalibona akahoxisi uthi wena sayekela mhlambuluka uthi wena sayekela ukubusa izinto esaseyijotshile ezijotshwayo ingenxa ukuthi kakusabonakali kasisaholwa. We must be led by the owner of the church, who is God, Holy Spirit, not lead him. Ngoba asasi thina eKhenani kungaphi. Laba ke babe depende kuye, la hlala khona behlala. Lamba khona basuke. Therefore, wayebalwele banqobela izimpi zabo. Zonke into abadibana nayo nangu God obalwelayo. Awuyeke imihla yethu Nkosi yami. Yeke imihla yethu lapha siyilwela khona Nkosi noma sithi siyathandaza noma sithandazela abantu abagulayo noma sithi siyacela kodwa wena ngiyabuza nje umntwana wakho maye ngeswa engakulaleli ungamnika yini into abayicela noma athi ucelani ngafuthi uyazi uyangicika kodwa wonke owenza kahle uthokoza ngaye uyalwa makuthiwa nakufunayo ufuna ukwenza ukuthi ufuna kuthole ngoba wenza lento oyifunayo unjalo ke nathi abazalwane bale mihla masingakwenzi ukufunwa uye asitholi lutho ingakho sithandaze engaphenduleki bathandekayo enkosini bangcwele ngathi uNkulunkulu anganibusisa isibuso sakhe sibe phezukweni umsa wakho ubekini ngiyathandaza nami ngisithandazela ngithi Nkosi moya kaNkulunkulu moya kaBaba sivelele sambula amehlo ngoba hayi ukuthi ifa likho likhona ifu phezulu amehlo ethu aqondekile mase siyawaphakamisa we see nothing up there we see nothing on the sky but sivule amehlo umuntu ongaphakathi sivule izindlebe zomuntu wangaphakathi khona sizoswizwi la sivule amehlo khona sobona into ezinkulu phakathi kwethu sincede Nkosi egameni lika Jesu ngicela sikhuleke moya kaNkulunkulu moya kaBaba moya ovusa uJesu kwabafileyo moya esimi ngaye moya osithengayo moya sisho ngaye ukuthi Abba Baba siyathandaza moya ongcwele siyathandaza Nkosi emiyo njalo siyathandaza mafunga ngajiki siyathandaza mpheme wethu siyathandaza ndawo yethu yokucasha sibongile kakhulu Nkosi nakulolu suku moya kaThixo moya kaBaba moya owavusa uLazaro emathuneni siyabonga Nkosi yami siyabakhulekela abangcwele siyathandaza sithandazela amehlo umuntu ongaphakathi sivula amehlo uba sibone ife lesiholayo sivula amehlo
ukuba sibone ubani ophakathi kwethu. Egameni lika Jesu Kristu siyathandazela abagulelwayo zihlobo abagulayo moya kaNkulunkulu selule isandla esingafinyeziwe ukusindisa, sandla sokukholwa, sandla esiphilisayo. Wena Nkulunkulu wami akukho la ungayifinyelele khona ngoba kayikho indawo ekude, ngoba umhlaba ungokaJehova nakho konke kuwo. Siyabonga kakhulu Nkosi, dumo lonke imali sekuwe. Sibusise isibuso sakho siphewa abangcwele bakho egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen and amen. God bless you all.